Karbi Anglong Autonomous Council Akimi Secretariat along mock drill kipedopen Karbi Anglong Emergency Management Exercise amo kapajut. Songkri Pokachilang pen CAA puthak di Pumanja Tor Chutianala Longrat Amai Pikepedo Japan Ani Kapatik. Wildlife Sanctuary along Abarim Singhason VDC Chairman Trino Rongpar Amitang Amen Pen Longlea Pata Kasilam. Kardom Nili Karbi Prime Time Birta Thanbang Sami Junaliti Mungpi Non Birta Angton Pen Arjuik Tha. Karbi Anglong Autonomous Council Akimi Secretariat Adalan Napen Difu Municipal Board Bina Pani Lapen Sister Nebedita School Aheb Long Plia Dimalong mock drill kipedosik arko inkorener kep anipen kapangcheng Karbi Anglong District Emergency Management Exercise amu arko thom kep resia ni pajut pontanglo. Karbi Anglong District Disaster Management Authority Lapen Assam State Disaster Management Authority adum kachirapen arko inkorener kep anipen kapangcheng Karbi Anglong District Emergency Management Exercise amu arko thom kep resia ni Karbi Anglong Autonomous Council Kimi Secretariat Adalan along Dipurong Sopi Long Thomati Malong mock drill kipedosi ni Plia Farman Karbi Anglong District Emergency Exercise amo paklang si pajut ponlo. Cikli gewang hut hema roke doa tumapan koson si apran kipejok pen Hong an kiwan thekji lapan NDRF bang pupen paklang. Laso drill along me kipam map abang pu Dr. Nurse tum chirap chitodun. Purbanchor Thai Sahitya Sabha Karbi Anglong District Committee lapen Karbi Anglong Thai Cultural Society atum chelang pen arkoi thom ke presia ni Madam Mepi talondun. Ahu makhaya jutanga tengkali tanga tumaphan ningme ningjon pen thok jir lapen aroma dilote hir jumilongji laso kimang pen di pudharam nala sukapha sahemalong Madam Mepi padosi tayakhaya tum hir jumi chuhang kalitang bangkep arnam ani kiplang Atumapan thokjir pon lupusi Karbi Anglong Thai Cultural Society ki jalina bangpu ningji ki thokjir pon Thai ahum apusar atum lake ai lengdon singpha dampri khin bakhin men pen bang kep henlo Karbi Anglong along ki dokre phososia song pen CAA puthak thang ke thom anirat amai PBG pusi arkoi thom ke presiani ASDC sai hemalong birta mai phasi songja tum birta ke ab ahang phangphan than pechini BJP chari salom asorkar pen CAA ron kibi lake khai jutang longle philang la pen ilami ki aprisam CAA phan kham khe dunde pulote longle philang worengang hoi la pen sok sang ki doan da bang ari deng dam edji Imithanga hem longli philang biri bithung jutang hamphang kachirai komji aphan san milita sangram parisad ASDC lapen krep hososia song chipeng pen thang ke thomani dipumanja tora longkido rongbong timung Memorial English School patho aklamalong CAA aputha kache song rat amaipi paduji laso CAA aron ki ek pabenangji pu amai pialong khai krehini hamphanga song lapen lo charli asong ja tumta kachi song dunji puta pherangke lapen songjang bong kacheng ki kechi thana hut songja tum pherangke aphan than bachini mi oha mahor February 3 tarikhe Chutianala 5 mailot tat jidu school khel pothar ase tat ami eta gণ প্ৰতিবাদী সমাবেশ আমি কৰিম আৰু এই প্ৰতিবাদী সমাবেশত আমি সকলো ৰাইজকে আহিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছো সেই সমাবেশত কাৰ্বি আংলঙৰ বাহিৰৰো বহুতো স্বনামধন্য ব্যক্তি যিসকল ইণ্টেলেকচুৱেলছ বুলি কোৱা হয় বা বেলেগ সংগঠনৰ যিবিলাক ডেটা আছে তেওঁলোকো আহিব তাৰ ভিতৰত অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া অহাৰ কথা আছে মনজিত ভন্ত লাচিত বৰদলৈ তাৰপিছত শৃংখল চলিহা ৰাজু বৰা তেনেধৰণৰ কেইবাজনো ব্যক্তি অহাৰ কথা আছে এইটো হ'ল আমাৰ মানে মূল কথা আৰু আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া তেওঁ জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ তেওঁ সভাপতি হয় তেওঁ অহা কথা আছে তাৰপিছত জাতীয়বাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ পলাশ চাংমাই শৃংখল চলিহা তেওঁলোক অহা কথা আছে এতিয়া ইয়াৰ লগতে আজি আমি এইকেইটা সংগঠনে আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল যে কাৰ্বি আংলং আৰু উত্তৰ কাছাৰৰ বড়োসকলৰ ওপৰত এটা নতুন এটা যিটো নীতি কৰি পেলাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যে তেওঁলোকক পাহাৰৰ থকা বড়োসকলকো হিল ট্ৰাইব হিলছ ষ্টেটাছ দিয়াৰ কথা কৈছে
আমি কৈছোঁ এটা জনগোষ্ঠীৰ এটা নিৰ্দিষ্ট এটা কেটাগৰী থাকিব লাগে গতিকে বড়োসকলে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি পেলাই যিবিলাক তেওঁলোকে পাইছে পাওক আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু ইয়াত যিসকল বড়ো আছে তেওঁলোকো সেই একেই 300 টকা বড়োৰ নিচিনাই গতিকে তেওঁলোকক শিল ট্ৰাইব হিচাপেই ৰাখিব লাগে এতিয়া আমাৰ Marat Longri Mate Wildlife Sanctuary along Lealong Abarim Singhason VDC Chairman Trino Rongphar Amitang Amenpen Longlea Pata Chisalam si Wildlife Sanctuary ang kanganta Sangtiki Pura Birta non hejong pedang kepen kad news sa hamalong birta nang pale Singhason MSC Constituency VDC Chairman Trino Rongphar Forest along Lealong Amitang Amenpen Longlea Pata Chisalam si Marat Longri Mate Wildlife Sanctuary ki parlo ang kang pen Sangti Pursi Nagaland an Sangti Jojordam Pomlo sita isi kamang humime alama bangke Karbing Law Autonomous Council M Amar Singh Diso sila solong le pataka selamalong kirabdun lapen non Sangtikipur along tami EM Tisosi kirabdun pusi Singhason Constituency Barim VDC Chairman abong pirang kiang no lamti nang paklangdun Karbing Law Autonomous Council Land and Revenue IM Amar Singh Diso ingni lopupen ke midu kelong na jumpik lapen aronri pen long le pataka selama paita pinangan nang batlo Bangsa aquari e komamen pen pa Trino Rongphar. Engke ahem pu binong bangka Ahem pu binong na lalo iem naman johangsi nasi forno ilapan ke kota area pasigi pumati. Koma iem lo. Marsing tisu. Potai komamen pen Trino Rongphar. Along le potale. mentu ben la photbom me 26 January phi. Ngan helang bonda Forest along Lealong Mithanga men pen pataka salam ke Forest Sai Kamatumapan survey ki damahut parjupon veknangji sida Forest Sai Kamatumapan thangnat abirta ave pin penta Karbi Anglong Forest ke parlo along le pata salam de kiputa ACF Bikram Singh Rong pi penta perang kyang no pachini La puparai ke kalilo kene wildlife sanctuary ke la langroi hlo a hoilo mati langroi Para ke wildlife sanctuary. Lapusang ke kali. Lapuan bang ke lo kene is diviona tuma forest lo. Yaha ke lahai ke DCLF mane district conservation forest tadu. An ke har ke Ta forest along le yang sel forest along le lo ke. kota long le ta do ma Kota long le ke sodak kabi. Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Singh here Dengpen Arkoini Phai Thom Kebresiani Manja Water Pressure Pamalong Security Barak Ahem Kimi Kangpu PHSI campaign kapang ni Manja Water Pressure Pamalong Security Tumapan Kepedo Ahem Kimi Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Singh here Dengpen Ingpuponlo Lasso Kangpo Jai Mekalong Karbi Anglong Autonomous Council M Pradeep Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council Secretary CM Taro lapen Engineer Bikram Teron atum chetongdur Aningkan wangason tak si piningkan mati suri hini rengko aningkan lethot tatrok ang deng hanjang lang sosokar biarani arkoi ni Phai Thom Kebresiani ni katalon pona birta bokajan rong supipen perang kepen birta nang bale Jaime keting pen ada por phai ner ke bapor malom pen HKRAA alama soi terang pen si ingthurpon Porpai nerke bra minit hom ke bapor malong pen puthot kachiki moasai Alison Singh nar pen kija ponlina long dakbom rong pila pen SGB Muniram terang atum chirap chitodun Porpai sirke bra chiti mapor pen trok ang deng hanjang nangso so Karbi Arani Karbing Long Autonomous Council Embarim Rajendra rong pi pen si ing puponde da pi enalo porpai kresia por pen ason kachipate pangcheng pontu Arni tilisia por pen kiplang la pen kaching thur jiapan Karbi atum Jojor chulang ki claim hung nang po pukrung saya mai pado krung saya mai sarat be pen kacharia mai along mai ki phalam the himari tok bi pen si jai ponlo labang so mai along alhisar po man pen Karbing Law Autonomous Council M Amar Singh Tiso man pen alhia man pen em barim serjo rong phar KLMA pu hidina rong pi ACF JC rong pi KNCMA pi mirina be pi la pen Karbing Law Autonomous Council em barim hum sing be pen chenglok pinangan ki the ki tingatum Chudong dunsi kecitan kecimum mamayalong adipidun. Volongkom aji bathua kramalong arkoi ni Phai Thom ke mani pe ni Phai Thom ke bresia ni an nini abha suri hini rengkoi ningkana farman pliang deng lang fair fest mesen pen kapaman. Labang sukatalon along mai chengchi aprang lang fair isonim so terang amai pusenju tok bipen lang fair isonim so terang alama kang thura pijong Karbi jutang pathu barim hai hui kapathu pangcheng. Lasso P Karbi Point Meet and Competition Mr. Langpher 2020 and Mrs. Langpher 2020 Battle of the Ben Lapen Karbi Modern Dance Competition kachipate pato
lapen arkoi ni phaithom ke Asia ni symposium cum traditional demonstration lapen Miss Langpher 2020 kachipati patupontu bangsor ni Karbi Anglong Autonomous Council CM Teliram Ronghang pen cultural night pangpupon jia phan kipajut amai long HD minister sumrong hang atum pen chenglok pinangan kithe kiding atum chetong dunji pusi Langpher risonim so terang amai pupen pachini Karbi kurusar chingrum amaya tumpen thang ni phai isi ni Karbi ningkan kimi ani bacheton si dipu basten adung kedo horbong along katalon jiphan kachisika puthak nonjong kat news along birtanangle Karbi kurusar chingrum amaya tumpen ta Karbi ningkan kimi katalon ani bacheton dun si dipu basten adung kedo horbong along katalon dun jiphan kachisik pado Karbi Anglong Autonomous Council ematuma phanta chetong dun jiphan kachuning rip pado ang pada kato ka vera da tumapanta ka chitodun jiaphan talang litumpen ka chuning ripado tawara krong tin akok tinong sita jilo kirlo tikup temang habit marat mareng ben sa ke pajok dun jiaphan lo ninga che thepen sini tum Karbi kurusar chingma mai pen ni tum arna malong choldom ji ni tum hirjume chohan ji katu ka ve hamphang song pe chenglok katu ka ve tum sita me non la so mai phan same na cherab dun do na pen ke ni tum ako Karbi Anglong Autonomous Council CM sar agar klembang piat tum doan bahasa meni tum la solong non ningme ning do pena kirap ni tum bonang tidur tapi ranpas dame ni tum la so bangke Karbi kurusar cuma mai pena bangke la khali karti ka piyo phan chot ko phan kali katu ka ve akarbi akhe phan sini tum pena bata bangla da bong china nam doji tasi nilihin pen KKCA ni dia kongchun bang pena chuning ri bangla puilo nangli tum katu ka ve sitame muning ada por finer cap apor nang chitong nun ikha bong progar nam bate bong china nam ko long na nang chitong nun ikha na peni tum rat amai pilong sitame malom so por sa nai tum pe lam thi sinai tum kata bang pen nang nije du ikha pusini ni nang chuning ri ko long kasi kadu ka ve tum Karbi Anglong arat lapen ang tan kedu Karbi atuman an sitame hirjume pilo nili tum KKCA pen emang panakam lapulo ningkan ini peningkan sek kemisen Japan ladak bongchin arumalong bongchin anam ponji lake Karbi Anglong arat kan ang tan kedo karli kaphi jobam Karbi arat aphananta patampon nun malam so por phan birta moington peksena Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo pibuthot birta along huangtulo Phoke bangdeng Boro Sahitya Sabha Karbi Anglong District atumpen langhina hithialong arkoi ni phai kora ner kebani pen pangchengsi nipligi chokar ni mate arkoi ni phai thom kebre siani Boroland MP Biswajit Daimari kechitong duna birta pherangke Rastam Tokbi pen Katyu sa hamlong birta nang pale Kijut siani amai radamai piamai analo por phai krehinia por pen Santiram Basumatari pen kachupa hempo amai along Khojen Goyari Pensi alhiga pachinia por enlo radamai pialong alhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council em atum khonsing rongpi Tarendra Brahma Boroland MP Biswajit Daimari XBL TMI pu Santuna Basumatari Langhin Municipal Board Chairman Komar Brahma VDC Chairman Khonsai Basumatari lapen pinangan kithe geding atum chitong dun azir uttor bharot azir north aru bengalor Jitu Eastern Bengal as a New Jalpaiguri area, Coast Bihar area, Aru Nepal or Japar district, Nepal or Eastern area, Aru Bangladesh or Chittagong hill tracks,
অকল 2000 বছর আগত বড় ভাষা Bangso Mailong MP Wiswajit Diamari pen Karbi Anglong kido Boro akhe tumaphan unan ki claim ki dam ki messenger phan bor ipon pola pen Karbi Anglong kido Boro akhe tumaphan inglong asu ki parlupon jia phan ta claim bom lu kusirat angno lam theki jai pado মই ভাবো এটা ভাল বার্তা সকলের কারণে আর তার দ্বারা শান্তি আমার অসমত মানে ঘূৰি আহিব বাকী সেই চুক্তিৰ দ্বাৰা বড়ো জাতিৰ মানে বহুতো বিষয় তাত সংলগ্ন হৈছে আৰু সেই বিষয়বিলাক মই ভাবো অকল বড়ো নহয় অসমৰ মানে সকলো নাগৰিককে ইয়াৰ লাভালাভ কৰিব আৰু বিশেষ কৰি BTC অঞ্চলত যিসকল বসবাস কৰিছে তাৰ নাগৰিকসকলৰ কাৰণে আৰু বিশেষ মানে এটা মানে কি কয় আপোনাৰ সুযোগ সুবিধা সেইটো আনি দিব এয়া মোৰ বিশ্বাস PDC ke claim bang hini ar koini phai thom kep ani anikang sampor phai troxia por malom virwara datum nepsi dokmuka police ade deng ka hodai dama birta dokmuka rong supipen pherangke tum birta nang pale kidam tang pinang arni pen arloa song mate PDC ke atum rong arat mate harlong ka churoya tuma phanta palom lesi aning hangaling tangka hang paruhum bomlo laso jok virwara datum chichakon AC PDC ke claim bang hini dhon sing hanse arta ingkoi chiparjan jirsong ijangpo virwar lang thengpur habek roa sor lapen klarbong teron arta ningan cleaner ke muka songa sora tumaphan rathurpak pen nep check si dok muka pulisang no kahodai dam nona matok muka pulis atum karju pater tok bomlang Karbi prime time ang kilapon sa kang ton piglo dumi thakmi kurwang tu